Sudah setiap kali Riki mangdo melinggih sebotnya melinggih mangdo boleh kalau kali siotan nontor na sabun itu nih sabun ngatas sabunan ngatas nih oke sudah setiap bawakan bisa melinggih Riki melinggih Guru mangku sitiang ringajeng sudah sitiang mangdo pesantren katriin nih duaning pacang resik sitiang dumut ringajeng ring guru resik sitiang mangdo meresik ringajeng dumut lagi sitiang matur semua saler ring waro bakto damu hidup benare lanang istri sani pacang aturan sembah pamu bakti mangdo mesandokan riin mesandokan dumut lagi resik titiang ringajeng lagi resik titiang ringajeng sapunan numon ngaturan sembah kamu bakti titiang matur semua pada pisan titiang matur ring tamu hidup betara lanang istri sani pacang ngaturan sembah kamu bakti mangdo mesandokan riin pacang resik titiang ringajeng numon niki ring belakang juru mangku sirah tirto dumon margian tirto niki juru mangku di dia ring belakang durung niki sampun uput ngaturan sembah kamu bakti tirto margian dumon di sampun niko durus aturan di dia mangdo mesan letak riin mangdo bertidur resik di tiang dumon ring ajang di tiang matur semua
Tari selanturnya nih mandor saya ke Riki. Tari selanturnya nih mandor saya ke Riki. Nampak Riki, tidak mandor semua.
Pertalangan ini dapat tampil ini ada kerajaan nih kok tampil dengan jam sabun nih dandan sabun cangkol dandan nih kok dandan nih saya juga bertalang dulu saya dulu ambil aja kerajaan nih kok sabun Mungkin. Semua lepas seluruhnya kalau bisa. Sekarang.